Ki bazani kas das rasonidi. Ana hamiguna pago bazani tu das me rasonan. Va chunone ki ablah ba man xiyonat kard. Pago ba tu xiyonat mekunad. Zogisio hechgo ba kas namekunad vafo. Va khoin hechgo sodiq nameshavad. Umri kutoh dorad faromush nakun. Va khoini ablah alamin ast. Se taloq ne هزار طلاق با تو بستر دفشم از اینجا انا این مکتوب های سیاحت رو همراه خودت بر دیگر نشانت در این قصر نماند خیریته چی عذابی سخته از سر گذراندیم تا به این شب رسیدن ولی یک دیدار تو همه مشکلی را پسی سر میکنه اکنون نه تشویش داریم و نه از کسی ترس از همین شب سر کرده تا آخری حیات یک جویه دیگر هیچ یک قوه ما را از هم جدا کرده نمیتواند خودی پگاه توی را اعلان میکنه حالا باشد شب اولینی خانداری ایست گیر دستت رو من نمیخواهم برای چی؟ برای اون که من در نکاح تو نیستم این کاری حرام است راست میگوید متی این نه غالبیت است و نه عشق کاری که ما کردیم اول خیانت است بعد شرمندگی به مهر و محبت متی من بسیار ناشکری کردم چی می شود اکنون تقدیر حیران با دادم آچم چی میگویم به حق همسایه ها چی میگویم خیلی اشتباه کردیم منظر یگان اشتباه نکردیم بگذار مردم بدانند که عشق پاک نمیرنده است و عاشقان تا نفس آخر برای هم مبارزه میبرند من پشیمانم از کاری کرده خود نرس مرا دوریست بابو نه نگیر نامی مرا با تو تعلق ندارم کسی هم نفهمد از آمدنی من گوش میکنم چی عرض داره من مرحله زنی متیم نشناختید شناختم ولی از روی خط سبز نام شما را خط زدم
رویخطی سبز چی؟ روی خط سبز یعنی اونهایی که همیشه در هر وقت و ساعت اجازت درآمد و برآمد را در قصر دارند نامشان در روی خط سبز جا داده شده است. دیشب نام شما را خط زدند. چه خدمتیم رو بینم التماس؟ نمیدونم. دورتر از دروازه استید. ماشینش برآمد من کنید. دیگر علاج نداره. یک بار با تلفنی خودتون زنگ زنید گپ زنم. وای باید حقیقت رو داند. حق ندارم. بخشش نزدیکی دروازه نشینید ممکن نیست. تمام بس مسخره بازی اکنون جدی هرچی زودتر او رو خانه دار کردن لازم دیگر علاج نیست فرصت رو از دست دهیم باز به دامی علم و عمل جادو میافتیم امروز نزد خواهرم میروم برای محبت توی رو قرار میکنیم همه خیل کنیم خوبتر است کی میدونه باز چی گپ میشود به هر حال مادرخان با متین اول یک مصلحت کنم صورتی تو گپ زن دختر با متین جنجال شدم ای بای داده با گپی مردم سر میشد یگون همسایه از پیشت برآمد برای چی جنجال کردی؟ طلاق کرد این نمیدونم بیزار شدم از همین زندگی مانید خودم رو کشم جانی همه خلاص شود همیقه کاری دیگر ماند که هر دو دنیا تا حرام کرد چی گپ شد؟ کلی نقل کن آرام نیست تو؟ هیچ گم نشده است من نمیتونم دیگر در اونجا زندگی کرده من میدونم که هیچ گپ نشده است این دختر خودش عیب دارد آدم دایدو که شد دیگه نه طاقت خانه دارد و نه از کوچه بابونه برای چی اومدی؟ برای ما را شرمنده کنی؟ دفعون بر به کنج خانه نشانی را مردم این قشلاق دیگر روی ما را نگاه نمیکنن بیا خانه داریم بر درم خدا گیره تو برای دختره تیز گم شو
намедонам. дигар барои ман на касе ва на чизе аҷиб нест. дурӯғ будааст ишқу муҳаббат. чил кунем бачим? як ҷавоб диҳ ки сарфарои корамонро равем. гуфтам ку фарқ надорад. ҳар тавре ки мехоҳед кардан гиред. ман барои худ як маротиба зиндагӣ кардам. акнун ин дафъа барои шумо зиндагӣ мекунам. раҳмат бачам, раҳмат. охир мо дар бадии ту нестем. талоши ҳамаи мо барои хушбахтии туст. ин кори бозӣ нест бачам. як бор хато кардӣ майлаш гузашт. акнун ақладро худат кор фармо бача. муҳаббат ҳам чӣ қадар духтари зебову батамкин аст. ҷуфти муносиби худро акнун меёбӣ. худо хушбахтиву пирӯзиятон беҳадду канор бошад. ҳамеша хонаатон обод бошад писарам. туеро қарор диҳед сарвар хоҷа. вақт дарёст. матин ту розӣ? муҳаббат ба ту маъқул аст? гап зан охир. фарқ надорад. гуфтам ку падарҷон. дигар акнун ҳама занҳо дар назарам якранг метобанд. розиам. ана ин бачаи бо ақли тарбия кардаи ман. раҳмат бачи, раҳмат. ман медонистам ки як рӯз не як рӯз шумо ба ҳам мерасед. муборак бошад бачам, муборак бошад. ассалом. ин бача кист? писари ошпаз. назди ман биё. дар хонаи мо ҷой бисёр, нозу неъмат фаровон. бигзор ҳамеша бо мо бошӣ. ҳар кас ризқи худашро дорад. дарта кушо. эй ҳамсоя Эмай пушти духтартам бедор, ай худтам бедор. Духтаришта келин накардаму, бева шуда омад ҳоли келин мекунам. бева нагу ҳамсоя. якумуш ки духтари ма бева нест. дуюмуш ки ваям дар талаби бачаи ту намурдааст. чӣ вай ҳақ надора хонаи авлодош биёяд? Эй, то хонаи авлодош омада на? Як шаби дароз дар адир қати бачаи ма шаба рӯз накуна. фаҳмиди шарманда? мо аллакай келинамона ёфтагием. медонем вай духтар ки морам кайҳо боз домода интихоб кардагӣ. як бачаи нозанин, соҳиби молу мулк, зару зевар, тилло. ту аввал бачаи худта равгир ки думи духтари мана нагирад. эй гӯш кун, ту думи духтарта калтатар кун ки дар ҳои бачаҳои раҳгузар напешад. фаҳмидӣ? зиндагии худша обод куна. тамоми қишлоқ дар бораи шумо гап мезанад. шармандаҳо дар бораи бачаи ман не. ман ба ҷои шумо мешидам аи қишлоқ кайҳо кӯчида мерафтам. ҷон бисёр хубай. касе да ки намефора рафтан гира. эй, дар танапуш бева, дар танапуш. як шарманда худути якташ духтарут беномусҳо. муре номатона пас кардед. оилаи беномусҳо. фаҳмидӣ? ӯ беваи духтарта бугӯ ки аз манзар ягон чиз умед накуна. фаҳмидӣ? мақариби овозаи тую карнаи сурнаи бача ман мешнавам. фаҳмидӣ? мурене шармандаҳо, беномусҳо. бибини ҳама раҳ ки мазоқ кардем ё мефаҳми қати
دخترش چه خیلی که میخوان چه کاری که میکنن بچه مرا بسال کردن اگه شنیدی ها؟ باز در قشلاق گپی تو چیکار کنیم بابونا چیکار کنیم سرما در کدام سنگ زنم ها روی شرمنده مونا با چی پوشانیم با این افت و اندامت اومدنت یک بلا با منظر برای چی واخوردی تو تماما بیعقل شده ای منظر تو رو میخواست در وقتی دختری کته بودنت میگرفت من حالا هم دختری کته موچه تنی مرا بری باز نه منظر دیده سو نعمتی و هنوزم مردی به من نرسیده است ولی تقدیر چنین کرد که در نزدی همه بدنامم شرمندم سرخمم تو حالا هم با شوهرت هم خوبه نشده ای؟ برای چی؟ برای اون که من احمقم کور نمکم از بختی سفید ناشکری کردم یعنی من فقط او رو فریب کردم خواستم از او خلاص شوم و به منظر رسم فکر نکردم که من تن و نفس خود رو به منظر نه به متین بخشیدم اکنون هوشم به سرم زد که من به شوهر خود خیانت کردم خدایا دختری بیعقل اکنون از منظر مانده بود از متین رانده شدی با مردم قشلاق چی گویی مگرم کوچ بندیم و با یگان جای دیگر ردیم نه کوچ نمی بندیم و چه من به قصر می روم متین مرا هیچ گوه نمی پرتوید باوری دارم ای نه مادر خان من تماما دیگر درباره او فکر نمیکنم و نیتی از نو گرفتن رو هم ندارم تشویش نشوید رحمت پسرم این مسئله رو برای آن برداشتیم که خانه‌دار شوی کاری آسان نیست خدا ناکرده آیله ویران نشوید که ما دو طرفه می سوزیم هم برای تقدیر تو و هم برای خالت وای دیگر برای مادرت نگاه نمی کند برای همین بچیم کوشش کن که زندگی سالم برپا کنی مادر خان من گفته بودم که دیگر برایم اهمیت ندارد همسرم کی میشه اکنون همه دخترها در چشمم یک رنگ میتابند باور کنید ولی محبت باید در دلت جای مخصوص داشته باشه انا این توفه از نام مادرت چی هستین؟ راحت به فرانسه اوه. ما میخواهیم که ماه اصلی شما در فرانسه گذاره مرحبا اوه. میشود معقول راحتی ماهی اصل در فرانسه میدونی چی مادر خان این نه تنها ارزوی من فکر میکنم که ارزوی هر یک عروس و داماد است این مهم نیست بچیم مهمش خوشبختی و یکدیگر فهمی شماست بله درست مادر خان تشکری زیاد همش میشود مادر خان پروا نکنید حق نداری اوچا حق نداری وای پیش من ناآمده است من خودم آوردمش یک گپ نفهمیده چی رفته جنجال میبرداری وای زوری ما و خانه ما هم نیست
زور نیست دمش گرفته در خانه شوشینه. اگر وای به معنی می بود به شوهرش خیانت میکرد خیرت که تو او را نگرفتی نباشد دردی سرت میشد. оча гапта хоида зан асоса надониста ҳақ надорӣ ихел гуфтан. حق دارم. تو بچه منی یا سوخته و پخته بابونه؟ сӯхта пухтаи бобуна. دفشو نباشد از خانه من رم افتتا نبینم. ин гапа ба ҳама арӯси офтагид бугӯ ман ҳам набинамша. وایزاری تو نیست. فهمیدی؟ در حق تو نمرده است. نه در طربخانه نمیکنیم. حولی خوب است. مهمانان ما خیلی زیادند. در طربخانه جای نمیگیرند. майлаш ҳавлӣ бошад ҳавлию лекин танзимро риоя мекунем. меҳмони бисёр дар кор нест аммо ҳамин хештаборҳоро даъват кунем кифоя аст. масъалаи даъватномаҳоро чӣ кор мекунем? агар ба уҳдаи матин гузорем вай ба фикрам тамоман тайёр намекунад. тамоман беаҳамият шудааст. ҳеҷ гап не. ман худам ба ягон ширкат супориш медиҳам. ин кори он қадар душвор нест. муҳимаш он аст ки матинро дар мадди назар гиред. о барои чӣ вай беаҳамият мешудааст? оиласозӣ кори осон нест. рост. ҳозир агар ман гап занам фикр мекунад ки барои амнияти хоҳараш ташвиқ мебарад. беҳтараш шумо насиҳат кунед модархон. гапи шумо ба вай таъсир мекунад. албатта хуб шудааст хонум сарват бегим. ҳей шарманда ахир ҷудо шидаи шуш. як ҳафта шид меган дар ҳамид ҷаҳай. хуҷаинаш қатӣ ба чӣ бегумо қапидайша? обу рӯи ҷугиам пас кард. ҳоли мардуми тоҷик фикр мекунанд ки лӯлиё ҳамашам хелиянд. намедонанд ки гузаштаҳои мо шӯра худо мегуфтанд. ҳоли босоз ки ба дарға накадиян шонаи қишлоқ. худошон номус дошта бошанд агар куч мебанданд. бо нигоҳ кар содаи моя. чӣ гап шуд бобуна? тенҷи аст? ман ба қаср меравам оча. пеши матин меравам. ин ҷои ман нест дигар. нагуфтам ки кӯча набуро. ягон таъна мешунавӣ. ҳамсояҳо таҳқир кардана? худо гирад ин лӯлиё нигап куна. набуро дигар. оби ширин дар кор бошад баъз гул гирифта мебиёрад. бачаҳо туиро қарор доданд. табрик табрик. раҳмат. насиб бошад кай? рӯзи якшанбе соати 18 марамат кунед. рухсатӣ мегирӣ ё кор мекунӣ? аслан медонӣ чӣ? кор кардан мехоҳам, вале тӯҳфаи туёнаи модарам маҷбур мекунад ки рухсатӣ гирам. ва медонӣ чӣ? баъд аз тӯй ният кардем ки ҳамроҳи арӯс ба Париж равем. бале. ана моҳи асаб. ҳамин янгара нагуфтӣ ки аст ё ки махфӣ аст? махфиам нест, духтари холам аст. зур медонем ҳама заҳмати очатай. акнун оҳиста оҳиста сарвати авлоди падарат ба авлоди модарат меравад. аз насиб аст. ҳеҷ гап не, бигзор. ҳар кас ризқи худашро мехӯрад. муҳим хушбахт бошанд. рост ин пулу мол ҳама вақт ёфт мешавад.
вале бахтро ҳам ҳар рӯз аз мағоза харида намешавад. вале медонед чӣ, дӯсти ҷониро ҳам дар мағоза намефурӯшанд. бахт фақат бо ҳамсар нест, ман фикр мекунам. рафиқи хуб доштанам инам хушбахтӣ аст. мо бояд дӯстои азиз кӯшиш кунем ки ҳамеша ба якдигар устувор бошем ва дӯстии мо боз ҳам мустаҳкам бошад. бале рост. салом алейкум. модарҷон, акнун ман мехоҳам ки барои муҳаббат худатон зару зевар интихоб кунед. ба чашм. салом алейкум. салом алейкум. шумо ба мо нишон медиҳед ки аз куҷо интихоб кардан мумкин? марҳамат, аз ин тараф интихоб кунед. марҳамат. тоҷи зарин шуморо хайрмақдам мегӯяд. ба интихоби зару зевар хуш омадед. Модные тенденции приходят и уходят. Классика актуальна всегда. Ювелирный салон Тоджи Зарин объявляет скидки. В честь майских праздников проводятся 30% скидки на все ювелирные изделия. Эксклюзивность, красота и изящество. Покупайте и дарите только лучшее, что может быть у нас. Тоджи Зарин. Всегда новый уровень. Модные тенденции приходят и уходят. Классика актуальна всегда. Ювелирный салон Тоджи Зарин объявляет скидки. В честь майских праздников проводятся 30% скидки на все ювелирные изделия. Эксклюзивность, красота и изящество. Покупайте и дарите только лучшее, что может быть у нас. Тоджи Зарин. Всегда новый уровень. анаин тӯҳфаи ночизи ман ба хотири муҳаббат. модарҷон, ҳар чизе ки аз дасти шумо бошад, он қиматаш баланд аст. ташаккур. хуш омадед. ташаккур. раҳмат. салом алейкум модарҷон. салом. шин ин ҳамон духтарат? ҳа, ҳамон духтар. чанд бор фолаша дидем. тӯмори бахт ҳам додам. чӣ шуд? ҳеҷ соз нагирифтӣ? ношукрӣ кард. мефаҳмидам агар хуҷайнаша не худаша ҷоду мекардам. хуб, боз чӣ шикоят дорӣ? ин ҷувони марг қати шавҳараш ҷанг карда баромада хона омадааст. шуд бас, фаҳмидам. унҷа воқеа тамоман дигар буд, бо айби худаш. ҳоло чӣ мехоҳед? пагу ният дорем ба хонаи шавҳараш рафта ӯро супорем. пешомадро фақат худо медонаду, вале ҳар чизеро ки аз пиром шунидам мегӯям. он чизе ки ҳоло ният доред барор мегирад. рафтанатон зарур хурсанд меоед. чӣ хел нафаҳмидам. шавҳараш қабул мекунад охир? аллакай гуфтам ман худо нестам. ягон гапатона нафаҳмидам. хайр кани пага равем, чӣ гап мешуда бошад? агар ба гуфти худатон шавад, хурсанд оем, боз дуо мегирему тӯҳфа меорем. раҳмат, раҳмат очаҷон. хуш омадед.
додош бобу набояд ба қасд равад. хайр як хафагӣ шудааст, ҳеҷ гап не. ҷавонон ҳама вақт хато мекунанд. матин роҳашро нигоҳ дорад. биёед барем соқу саломат ба хуҷаинаш супорем. аз ин тараф аз гапу калочаи мардум халос мешавем. аз тарафи дигар духтар бебахт намемонад. ҳамун бача хоҳад худаш ба сараш намеояд. раҳша нигоҳ дорад мегӯед. аз куҷо медонӣ ту? о бобуна худаш гуфт. ман ба ягон гапу кори бобунаи ту бовар намекунам. чӣ коре мехоҳед худатон кардан гиред, мара хуш накунед дар инҷа. инҷа шинед, ин хел намешад додош. нахоҳиам барои бахти фарзанд маҷбур мешӣ. хай як таваккал ба худо мегӯему хапудан мерем. шуд нашуд ягон роҳи дигарро фикр мекунем. гӯш кун духтар, ҳамун бача тура чӣ гуфт? талоқ кард ё ки фақат ҷанҷол бардошт? гап зан бачам, додот сарфарои кораша равад? не, талоқ нагуфт. ман худам зиқ шудам. беиҷозаташ баромада омадам. ана гап дар куҷо будааст? хай майлаш, тайёр шав. пагоё рӯзи дигар худам бурда мемонам. аз ман як бурдан бошад ҳеҷ гап не, мебарам. он тарафаша аз тақдиру қисматаш мебинам. хезанак рафсем. азим саломатро хӯрдӣ? ассалому алайкум. кан инҷа биё. аз мактаб омадӣ? синфи чанд шудӣ? 8. дар кадом мактаб мехонӣ? мактаби рақами 14. офарин. рӯзнома чӣ хел? баҳо чӣ хел? 4-5. офарин. бина мумкин? майлаш. ҳамеша ҳамин хел кӯшиш кун ки бо боҳои аъло таҳсил кунӣ ва дар оянда як мутахассиси касбӣ шавӣ. офарин ҳама 4-5 ку. ана ҳамеша ҳамин хел кӯшиш кун бо боҳои 4-5 бо боҳои аъло таҳсил кунӣ. маҳгир ошхона рав, хӯрок тайёр аст. ягон хӯрок хӯр. модарат ҳамунҷост. мондаҳои кор бачаҳо. раҳмат. ассалом устод. ва алайкум ассалом. қариб овардед тахти ҷамшеди шаҳзоди моро? ҳа, кӯшиш дорем ки то бегоҳ буд кунем. гӯш кунед, як тахте месозад ки ягон арӯсу домоди дунё чунин тахт надошта бошад. фаҳмо пулашро фикр накунед. албатта тоҷикон ҳолидей омода аст.
салом ба ҷанобон ва хонумони оли қадр. ҳамаи шуморо ба ин ҷашни бошукӯҳ қиматӣ ва муҳаббат хонадор мешаванд хайрамақдам мегӯем. аз номи аҳли ҳозирин сарвархоҷа ва сарватбегимро бо ин рӯзи фархунда табрик мегӯем. инак бо иҷозати шумо тӯйро бо савту суруд ва рақсу шодӣ кушода эълон менамоем. худо кунад ки ҳардутон дусатру як ғазал шавед, косаи талх бишканед ширинтар аз асал шавед. аз ин маҳал аз ин макон ба шаҳри ишқ биравед, барои лабҳои ҳама ҳазору як масал шавед. дар саҳна сарояндаи хушовозу маъруф Зайнура Пулодова ҳунарнамоӣ мекунад. Марҳабо.
рӯи номус ту бояд ба қаср намеомадӣ. номус маро ба инҷо овард. аммо хеле дер. қаблан бояд бо номус инҷо меомадӣ. дигар аҳамият надорад барои ман. ин қарсаки хунук маро рӯҳ афтода намекунад. ман медонам ки матин маро чӣ қадар дӯст медорад ва ман барои ӯ аҳамияти калон дорам. ки ҳастин лӯли? нозирон, барои чӣ нигоҳ намекунед? кӣ медарояду кӣ мебарояд? узри зиёд. ман як лӯлии роҳгузарам. ҳамин амонатиро гуфтам ба соҳибаш супорам. ангуштарине ки шаби никоҳ ба ман дода будӣ. зеби ман надорад. хубтараш ба нав арӯса тақдим кун. ана ин туморчаи туам дигар зеби ман надорад. ба гардани дӯстдоштаат банд. ба ман де ангуштаринро. ман намехоҳам дасти як зани бегона ба тани шавҳари ман бирасад. ман ҳам намегузорам ки дасти марде ба тани маҳбуби ман бирасад. гарданбандро ба ман де. даст дастро мешиносад. ё ин ки аз даст гирифтӣ ба даст супор мегӯяд.